Ассаламу алейкум. У нас рубрика с Абдугафором, брат, который бисёр ребят хизмат мекунад барои мардум. Чӣ ба идеята ба сарот омад бародарҷон? Ассаламу алейкум. Пеш ба забони русӣ пеш мебурдам. Бисёр тоҷикӣ менавист ки ман русиро намефаҳмам. Тоҷикӣ мекардам, ягон дигар миллат менавист ки мо тоҷикиро намедонем. Баъд ҳамин сабаб я инстаграми дигар кушодем. Шай шукри Аллоҳ ин муддати қариб як 8-9 моҳ уже 200,000 аудитория шид. Мардуми худмуда ёрдам мети, ягон сум мегири, отдел мебари, пешон мере. Аму сум пумай дастшон мегири, ё ки это на бисмилля всё работает? Не, ана чихел дугум, конечно, якум шуд аз барои Аллоҳ, как бародари тоҷик. Хай додан, иншоалло мо розӣ харсан я заправка мекунем. Не надодан, намегим ки тумада надоди, бояд сум медоди, так не бояд. Даже моментҳое мешаванд миллион ёрдам мекунем, недавно 800,000 як бародарро ёрдам кардем, я ҷоя корш кардем. Чанд сум равон кард медонӣ? 10,000. Мутаассифона мардуми мо неблагодарнян яхелаш. Бо мисол меорам 400-500,000 як бародари тоҷика ёрдам додам. Ман ҳам суҳбат шидам, муддати 15-20 рӯза пула гирифтам додам. Но я модари тоҷик я мушкилӣ дошт, ёрдам бояд медодем. Ҳама одаме ки ман 400,000 шаид ҳастем, вай одам гирифтам додам. Гуфтам ман да нате. Ман гуфтам ягон сум бете, гуфт не. Гуфтам ҳамин модарро ёрдам кун. Гуфт ман возможност надорам. 400,000 гирифта. Агар 400,000 гирифта додагим ҳаққи худ ман нагирифтам. Гуфтам ман да нате, лекин аз барои Аллоҳ ҳамин модар да ёрдам те. Гуфт ман пока пул надорам. Москвада вақте ки одаморо проблемаш решат мекунад, ягон сиёсат ба хата ё ки конституцияи Российской Федерацияро наизуст медонад. Не, қонуна хуб медонем. Мо 10 солши таҷрибаи калон дорем. Самое главное связи и алоқати. Мо такя ба Аллоҳ мекунем. Конечно, хай шиносо ҳаста, беваю намешавам мисол. Вообще-то бисёр ҳолат аст. Ин чизо оддиам брат. Просто ду сухан кати ҳамин кор буд меша, лекин мутаассифона мардуми мо намедонанд. Интизор мешан, ман мерам, ҳамун ду сухана гап мезанам, тамом ҳамун кор буд меша ва мебиёяд. Ҳам мисол қоидаи роҳ кати, мисол садама кати, ҳам каршеринг кати, ҳам ягон маоша наметян, дигар ҳолатҳо. Бародаро, в первую очередь, это знание русского языка. Там, где ты живешь и кушаешь, ты должен знать все правила. Поэтому бародари Абдугафор имо хела полезная информация дод. Хайд забоин тоҷикат ки хела нагуфта будам. И нахай бародаро. Это начало, так что работаем.